mentara sigi ngakwa baniat hu yapi saya kajing tip di pajba jongka jela barkam tam ya boro kinong so sinong jongi hapo ka silong kan telung good area hak bade ya kana ka building bylaws pi kalong ki ke bastuna ka bakmen ya kana ka building bylaws kamut haki municipal area pila ban sinai G+3 but hadu G+5 kemud lai malah sau malah hadu san malah hadu nru malah katba apo silong cantonment area kana kalong ki ke bahas tenar aga por bangala long MLA mentan kana area menta kala long sanpulai Islam adin bing layo ya state bukura sistem recognize pa nyoba kung bolong hapo government pimio ban sina mundan building permission ka sulong bay pimio chusna tik tang simala te kadang-kadang ko long aspiration lani kajing angnut keblat pun post dem jugin long jongka continent area te hakidiki sedem gi belale nilai persang nagaliang kajonga ko mo kalameli nagaliang jong ka nilai initiate lembaga Shillong Cantonment Area Development Committee hakabang along president but bibin pradhan nilong kumu Charles Katri tinggal initiate bangiru hapo kanun area ngi dibadio no ka building bylaws kala jong te hadin san puar mentaka ya san pulai Islam nilai yo ban approve approve ya ka haka naka Shillong Cantonment haka board meeting ya ka ba ngasoban ay kublay kadang-kadang draft Shillong Cantonment building bylaws ala jarbusan la approve daga meeting jongka board ka balalong haka sitrik Julai mataus dem haka office reka mapo Shillong Cantonment board ya kan ka draft building bylaws nilai vet lani nilai ya trailang batka Meghalaya Urban Development Authority kemudah but they ngila sim daga bylaws jongka Shillong Municipal Board lumpaka Meghalaya Urban Development Authority but hadin binglayo ngasuk naik kubleiru nakaliang jongka state government kepala air corporation ban pahai kemudah ban isong meeting bat ni ke Shillong Cantonment Board nomor ba ngaku bamili ngorong member jongka Shillong Cantonment Board bari ba bibin pradhan ilong nominated member te hakji ekran arsin laisin ke bangilaya ya discuss ya kena draft bat kidon ke amendment kiji perkala harum hanang bat mentak lalu final ngiladap last kadegane ka strik jung Julai ke bangilaya lalu final te ni don sawut apa kabut ngaku lokal MLA baru member jongka Cantonment Board ngalong special invitee nang tangidon presiden ubade brigadier Rajesh Barma ulong station commander ulong presiden jongka Shillong Cantonment Board ngidon chief executive officer jong Shillong Cantonment Board Usri Ayush Muriaji nang ta ladon lang nominated member ba Bipen Pradhan nang ta technical team jong Shillong Cantonment Board nang ta senior engineer jongka Cantonment Board Usri Sujit Kaur nang ta nakaling government kejungi kilap hak representative nak muda daiba El Rumbui bolong senior architect baru bolong mensua tahun planning officer kat ka approval hapo ka Shillong Cantonment Board banyo ban sinaye kat kum ka jingya munjur dari ka approval kalong menta nilayo kan hadin san pu artis dem menta kalong ka jing kemen ni ginong song hapo ka Shillong Cantonment Board bakiyo ban sina akum ne G+3 ke bamut sau malah nak bentaki jaka ke balaj kali
But kita mulai kali bat kalong G+2 kemudian lain malah. Na bentak ying song, ying sa jong ki pai ba. Ka area apa? Hadu sis kibaran siajar square feet kila ban sina G+2 ni lain malah. Kadeka approved draft building bylaws ngila forward mentasha DGDE. Guati baun approve lengba jong UJOC in charge headquarter Eastern Air Command. But adin jong kata sisin baladem yang final approval nang ne no GOC Eastern Air Command. Kinsa forward ya kasih po Ministry of Defense. Nomor Ministry of Defense perkin ayah ke final assessment approval. Sian tang ladem nang tugin sali ya kedua ya Rajnath Singh Ji bolong Defense Minister. Kerang bingila berkeluai bangin yo yang approval ba hapo Shibnai Arbanai ngini bersang kerang ba tang layo ke building bylaws ngin sepelong kecil pentimpat ba sebelum kita masuk senong joko control area senong area berkumta ya kini kinsa wan ban seram ban apply kuba ngiju apply sepo ka muda kiru kinsa apply sepo ka silong control board kata ketika ba long ke baga so kumande nakaliang jonga gumemeli bah agak senior jonga lala umperulong ya kena ka jeng mut kepala perat pun stem bar agak ka hadin banglayo state ngili yo ya state upura mentah sanpuan segi snem mentah kala ka urulong mentah snem dia kata kali ki ga banga kuaban ya tu kuaban prinsip sebi